JAC Susanpur Manipur government ka dirok subo oina sana kiba warida yana ba propon kita. Environment amasung Forest Minister T.S. Yang Kumar na loktak pat yaw na pat sige ako'y bigifibam yang sincrate rural tourism da miyeng saklagani haina pagdokay. Imphal ki Palace compound ki Mahabali kabuy kulta ki balambi khongwan nga pangkak were marilay na basing na yang sinbitlay. Kosem na loba physics exam ki question likta sena ba miyoy mari police na phakat kre. Amasung sirara konggi landslide na sokalabay mong singbo sa pagkata mamamamda kong na naba government na taksin gani haina MPCC na pagdokre. Mayamo kurumzari yadom ni geng ba sa impact news ni ay keke toksom na hose pungsa sa pawagi maroy ba pausing miyam da pizari. Joint Action Committee Against Anti-Tribal Bill Susanpur Manipur government kang kasi anirak suboy na wari sana kibada yana ba propungam kitre karama matamda bukhana wari sana gatagi haiba khangba ngamdri ngase yupung tara mathoi degi numtil pung ani rom taba phauba nupung ahum lom se minister na lusing ba Manipur government cabinet minister singaloina na JAC gi mihut taraw humdoi na saba kangbu amaga se minister secretary ta wari sana ki wari saba ta sib secretary amadi DGP su sarugya ki nungtil pung ani makhairom tarak padwaida wari saba do loira dona JAC gi mihut sing tolak pada paumi sing na hangba wahang gi pau khum sing piu yakide adubu meeting loire yana ba propangam kidra hai wafam sing khaktamak phogdok lam ki nakalabram da fresh na phangba thajaba yaba pawgi lekol lamagi matungina JAC na bill ahungi matang khak natana tongan ba demand kaya pukalak patagi wari sara badu mai pak na loisen mangam kidaba oiram bayai haiwi pawgi lekol na sige matungina pukalak ni ba demand sing asi adugi manungda anti tribal bill oi haibi ki ihog da lai khidraba mioi mapan gi imung da government ki thabak amaga loina na lupa lak tara piba amadi asok pasing da lupa lak amamam ga loina na government ki thabak amamam piba loina na six schedule amadi anoba district laukthok ki badu handok na bada singba demand kaya yawi hairi panba yabadi hokiba April 3 ta ahan mo ina JAC ga government ka wari sana raba matungda makata na ngasi amuk hana wari sana na balem na kibani. ILP ki isuda singa masung tamgi marta wakal tanadaba lairiba si kohanaba atuba matamda singa masung tamgi mihut sing yauna miyamgi mifam pangtholakne haina Joint Committee on Inner Line Permit System JAC ILPS ki convener Arjun Telhaibana phongdokre kokaitel takhe laikai da leiba JAC ILPS ki sanglen danga si pangtok ki papawgi mifam amada Arjun Telhaibana haikibda ILP sana hananaba sangsin kiba khongjang da tamgi yauna singi mioi kaya thawai thakre masina maram oidana makata na hojik maikai ani ki marakta wakal tanada ba kaya thoktuna leibana ILP ki issue si serana ba maikai emda sat ke bayana leire athuba matamda Manipur miyang gi oiba mifam pangtoktuna wakal tanada ba si kokhan na ba honagani haina Arjun Telhaibana makata na phongdoki amaromda hojik paliba na government na sinasu ILP ki issue si athuba matamda laikai ama tahan biu haina amuk hana afil torokli maraksuda ILP chanadri phawwa bitop amatana mihut oibe yaroi hai khibagi mayokta mihut oiduna lengak semada yari bazeri dagi karak liba MLA Asabuddin na torok pathabak thorom kudimak JAC ILPS na kumna yangsingani haiba wapam su Arjun Telhaibana thamlakli Asabuddin na si yalawmi na trabaso base year 1951 gi mamang digi leiraktuna constitutional citizen ohen khibana logi matung ina mahaki mayokta thabak lokat pa yadawani haina su JAC ILPS ki maike digi phongdorokli singa madi tamgi marakta leiriba furup singi tongan ba lup singi marakta ILP habasi karino ILP na khoi punsi rolda khoi khunai rolda amadi khoi Manipur ki saktam da kanahan gedoriba akho protect to gedoriba sa sini haimna singba singa sa hana pau phonam yohuda singa sa pau phodok minaba gi oiba mifam haiba tare phaminaba masin ar mathok ta hena lawi hatu khoina langbada sarkar su akoi web ta chalakanda amuksu bill pass tawi hairagadi amuksu tongana mausagumna yade hairagadi kaimta kanaroidoba leibaduna maram rakanda akoi hanakti soksoi soidana makki koi mai pakpa yaba khongthangda tangsemminasi
Environment amasung Forest Minister T. Siang Kumarna Loktak Pat yauna pat asigi akoi bagi phim yangsin khre yangsin bagi khongsat aduga mari lainana Siang Kumarna mapal lamgi langkoiba sangi puning hena singsinaba rural tourism da miyeng sanglagani haina phongdokre Loktak Pat ki akoi bagi phibam phagat handana pat mapal da tariba yum singsu lu henba yum amam ohenaba khonaragani langkoiba singna pamliba si rural tourism ni langkoiba singna yum sing asida leiraga lamda masigi sanabi da saruk yaba ngamlagani sel Senmilol lasu saukatpa lakani haiki Loktak Pat ki fifam soksil liba sigi matang da Siang Kumarna makha taraduna government khaktana thabak paikat pa yaroi masida miyam su saruk yaba sangi para sida tariba nambol turel dike thok tawtarak pa phataba polam signa pat asi modhalle fazaba pat ama oinana bahona bada turel singa si hana fajan ba mathau tari para sikya koi bada lam khopsin duna tariba hana leiram daba yum sing asisu takthok na bahona ragani haiki Minister Siang Kumarna satkiba yengsin khongchat adu oinam assembly constituency ke MLA Manipur Pollution Control Board ke chairman oiriba L Radha Kishore Loktak Development Authority LDA ke director yauna atopa official sing amasung forest department ke makok thongba official sing su saruk yaki yengsin khongchat adu team aduda Bisnupur district ki manung sanba tawbul ga tainari ba Loktak mapal yengsin baga loina kunja sing ga su wari watai sanaki kunja sing na su mafam aduda ngahak laitana ising tumsili pa do kohan bina wakat ki mafam adudagi thoglaga kaibal lamjau national park amuk yengsin ki kaibal lamjau yengbal loiraga Centra Tourist Center amasung ningthau khong canal manak talaiba LDA ge project site su yengsin ki Loktak Pat ki akoi ba yengsin ba satrigai mangoinana Minister Siang Kumarna khwairaman kaithel ya alu gali su yengsin lamki Imphal Mayol gi drainage sing asi asoba toilet ki safety tank ka sab manaram de masi thama gi manungda sengdolakani haina su phongdokhi department amsi corporate koi kok chung hinna ganda fajana koi simultaneously matam saman pakhamina adu ga de koi si puno sing ngak ngam ngane ba kel gi villages na kram sing sing to khaira kane koi si matam lai ko koi mi sing ji koi na forest department na so the LD na so koi matam puram da koi na kanon to loina ngam moeba kenon to koi surrounding villages me amse balu amsi gyan ta dra ga de koi na ngam moeba no ji ano ba koi machine khara koi gi da kali machine khara lai ba da kalai no lai ra kan da koi ji hana pakli mathak ta koi gi he na fajana mong ba kan Imphal manung degi tongan ba koi gi keno me amsi tawdra ga fujan bang ta ne ba si fajana plan ma koi tawba Loktak si sema kan da koi Loktak swai da paksing sing ma su yaro ba makok to koi hawtai ba makok su plan am thina plan to batai aduga krai deg na koi gi mayam si source lai ba koi turian dagi asing dik chandra ba stream masa turian masa amse si jo koi thina koi sema da kala ba The Manipur Conservation of Pettyland and Westland Act 2014 sanaragani haina laukthokrabasu thabak oina paikat pinaba irabot foundation Manipur ke serol amana anauba lenga ka sige puning singsilakle Manipur ki singa masung tamda nong takibati ki paksana mang takraba lomi kaya gi awaba yengbituna akanaba thoksil ama lenga ka sina paikat haningi haina su serol sina makataragle Imphal Mayol da leiba lambi singi manungda sahi supa ising thumjin duna laikom lainang thoktuna leiba lambi ase palace compound dagi Mahabali kabui kulta kibagi lambi ase noiri Department of Art and Culture leiba Maharaj Chandrakirti Auditorium gi hek makha thangba da leiba lambi ase nong sudrabasu sahi supa ising thumjin duna soso lauduna leiri matam kayagi mamang dagi mafam ase mari leina basingna yengsin bidana leiba thainaki ngasi impact news na kanana mafam aduda satuna yengsin lobada Hairiba lambi asi singna thumjinduna miyamgi sathok singna sauna kudung sadaba kaya mayong naraba thengnaraki mafam adugi akoibada leiba iram nala pibam soksilakpa iram nala na lambi dagi wangkhatna leiramki loinana lambi asigi makhada puriba isingi 5 leak oiba maramna sahi supa mafam asi isingna thumjinbagi khwaidigi sauba maramni haina mafam adugi miyamna phongdoroki amasung sahi kaya yengsin bidana laglaba mafam asi mari leinaba singna atuba matamda miyeng sangbiu haina puning singsinlakki सरकार सु लैदबा माले असी रंबेन से सरकार सु लैदबा माले असी रंबेन से अचाव सांग सिंग मपालोम दा लाप न थाप न अचाव सांग सिंग लैना लाक खुरुम निगाय लाक रसु इकाय दे लैदिबा एकोय मियाम से प्रजा मियाम जु नुंसीबीदना असी हुजिक अनौबा सरकार पानबा मियाम सु किदौंगाय सेमलकदबनो गायना लैरिबने खौरांगना kaya kui na lai na khang na lai kada banoi khoi khang ba ngam dre thu na sembi ni ngai miam chan bi na tolak bio ha na khrum jari
ꯌꯨꯝꯂꯛ ꯀꯩꯔꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯅꯂꯥꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯣꯝ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯃꯌꯥꯏꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯆꯤꯟꯁꯤꯜꯂꯦ ꯄꯥꯏꯞ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯏꯞ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯧꯗꯣꯔꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯟꯗꯤꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯨꯡ ꯊꯣꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯣꯟꯕꯤꯔꯣ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯄꯥꯏꯞ ꯑꯍꯣꯕꯀꯥꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯟꯍꯟ ꯆꯤꯡꯕꯤꯔꯣ ꯄꯥꯏꯞꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯔꯤꯕ ꯄꯥꯏꯞꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯏꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯗꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯦ ꯅꯂꯥ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯥꯕꯂꯤ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯨꯜ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯥꯕꯂꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯅꯨꯃꯥꯟꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯅꯨꯃꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯕꯂꯤ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯨꯜꯗꯒꯤꯅ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯅꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯍꯣꯜ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ इसिंग थुमजन चही चुप्पा लंबी से चटपद खुदोंचादब नाक येत मियामदा खुदोंचादब कया अमा मायोकनहल्ली हौजिक हौजिक मियामना उबिरिबसी अखोगी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर गिना हेक मखा थंगबद लैबा चंद्रकिति ऑडिटोरियम हेक नंगा लैबा दुगुमलब लंबी अदुनी हाइब लंबी एसिगी नाक येत लैबा मियामना यामना खुदोंचादब मायोकनब सिंग अदु मियामदा थंबिख्रे हाइरिबा फिबम असिदा मरि लेनब डिपार्टमेंट सिंग अमदि गवर्नमेंट की मरि लेनब अथॉरिटीज सिंगना हाइरिब लंबी सिदा थुब मतमदा मियंग चंगबीदगदी मियामगी हाइबदी हारिब मफम असि अकोइब लैरिब मियाम अमदि लंबी सिदा चथोक्सिन तरिब मियामदा खरदो ओइबसु साफलगनी कैमरा पर्सन सुभाष शर्मा गलोनेना पावम जरिब आई खितमयम प्रेमचांद इम्पैक्ट न्यूज इम्फाल हंदकी काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन लौब क्लास 12 एग्जाम की फिजिक्स क्वेश्चन की वाथोक लीक ओइबगी वाथोक अमा लागलिबस की मेन एक्यूज मरी फाबगमले हाइना काउंसिल की सेक्रेटरी डॉक्टर एम विद्यासागरना फोंदोरकली ngasi कोसेंग की ऑफिस पांथोखिबा प्रेस मीट अमदा महांगना मखाताना हाइखिबदा हारिबा थोदोक असै लिलोंगदा लेबा गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस तकी होरकपनी हाइबा पुलिसना तिगतपदा खंगबंगमले थोदोकदा सेनरिबा मिय मरी अदुदी गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के प्रिंसिपल सु ओरिबा लिलोंग अतौ खोंगदगी ओसी एमडी अब्दुल रहमान सही कुंथ्रा मापन अपोप एमडी निजामुद्दीन स्कूल असगी वाइस प्रिंसिपल सु ओरिबा कक्सिंग मया लेकाइदगी एओसी नोमाइतेम मोहन सही निफुतरेट काउंसिल नॉमिनेट तौबा सुपरवाइजिंग ऑफिसर मैं इम्फाल थाना लेकाइदगी गुरुमयुम प्रेमचांद शर्मा सही यांखई अपोप लेखिद्रब कान्हाई शर्मा अमदी स्कूल असगी एसआई तेंथा मया लेकाइदगी नामायराकम रोमेश सही कुंथ्रानी थोय अपोप याइमनी मकोई मरीमक हौजिक पुलिस कस्टडी लैरी हाइना विद्यासागरना मखा तारकली महान मखा ताकिबदा हारिब क्वेश्चन असिक सोशल मीडिया दा थादोरलिबा मतम असी एग्जामिनेशन प्रोसेस हौरबा क्वेश्चन हांगदोकनबा मतम ओइबा मरमना मैल प्रैक्टिस इंडल्स तौबनी हाइना लौबगा लोइना सब्जेक्ट फिजिक्स सब्जेक्ट की एग्जाम दी अथॉरिटी ना अमुक हना पांगथोकनबगी अयाबा पीबा लैते हाइना मखा तारकली महान मखा ताना थोदो असिबु थिगलिबा इम्फाल वेस्ट की एसपी एडिशनल एसपी एमदी साइबर क्राइम यूनिट के ऑफिसर सिंगसु थागतपा फोंदोरकली हंदकी परीक्षा की फिजिक्स थोप नुमित सिदा याम लाइबक थोबु थौदो अमा मदुग मरि लेना काउंसिल की माइकैदगी सेंदोक चनिंगबदी थौदोक अदु कनागुम पुचिल सेंद्रबा लेबाक की खंद्रबा मसागी ओजब थीबा मियोय खरना सोशल मीडिया अमसु मोबाइल फोन चिंबा सिनदुना अनफेयर मीन्स की उपाय ओइना सिनकिबनी थौदोक थोलिबा मतमसी एग्जामिनेशन प्रोसेस हौरबा अदु सेंटर खुनिमक्ता क्वेश्चन हांगदोकनरबा मतम ओइबा मरमना मेल प्रैक्टिस इंडल्स तौबनी हायना कोइना लौजे मरम अदुना फिजिक्स की सब्जेक्ट की परीक्षा asi authority ना अमुक हन्ना पांगथोकपगी अयाबा पीबा लैत्रे काउंसिल असगे चेयरमैन एल महेंद्र दा फोंदोरपदा काउंसिल असिदा महिरोय सिंगदा लाइरिक पाद्रबदी एग्जाम पास तौब ngamde हाइबदु खंगनबा अमदी क्वालिटी लेबा महिरोय पुथोकनबगे पानमदा काउंसिल असना संगसलकपा थबक थोरम सिंगदा मियामना मतिंग पांगबिनबा अपीलसु तौकी लोइना हौजिक हौजिक महिरोय अमदी गार्जियन सिंगदा लेरिबा माइंडसेट सु होंदोकपा मतम ओइरे हाइकी लाइरिक पादना स्कूल कादना परीक्षा थाबा यादे इसम खंगनजबा लोइना ओजासिंगदसु लाइरिक तंबीदना अदुगा स्कूल कादना कॉलेज कादना मागी फंगफम थोकपा थागी अदु फंगबा हाइबसिमसु सिदैसिदा यामना चावना थिंगनबा अदुगुंबा मेजर अमोइना लौखचबनी मसी अखोय खुदिंगमकना ज्ञान तामिनेरगदी यामना क्लीन नोइबा एकेडमिक एटमॉस्फियर मा अखोय लमदमसिदा पुरकपदा यामना चावना मतेंग पांगनी ना खंजबनी
Nakal amaromda Imphal West ke additional SP operation Dr. S Ibom Sana phongdokhibada handaki kosem na lob class 12 ke exam da question leak oibaki case asigi main accusing phabangamle puna mioi 13 senabagi manungda mioi mari amadi main accused ni hairi ado moinama question paper adu haktengna na WhatsApp group ta thagalakpadi school asigi SI Romesh Sultan Ahmad abadi pion wakap nani haina su khangmagamle hairi Oza Romesh aduga Sultan Ahmad Kauba Office Assistant Galaxy Koigi Institute of Sciences haiba sigi Office Assistant oiba Sultan Ahmad haibasi Oza Principal sigidi hek pominaba manawna pani mahangne aduga SI oriba Oza Romesh aduga pion oiba wakip namale wakip haibasiga makhoi ahum jina conspiracy tawrakanda koi kanosi question si Oza Mohen gi ka da VP gi ka Vice Principal masamakti ka dura leite matangduda makhoina tawraga Pani WhatsApp group makoigi WhatsApp group ani khaglei sakoigi Galaxy Institute of Sciences haiba thatra singsina semjaba WhatsApp group ani khaglei ani duda koi Galaxy gi students singi oiba WhatsApp group ani khaglei ani sida wakip sina thagat pani Physics ki question leak oire khanglaba phawda education minister na exam hanloi haina thamlakpa ase angaba poi minister TS Radheshyam na thankyo wafam handok piduna atuba matamda exam hanbina ba joint students coordination committee JSCC na appeal torakli banbayai tha se ki tang manga da pangthok khipa question na loba class 12 ke exam physics tok panami ta question leak oikibani ngasi ka samthong da leiba MS ke loisang da pangthok khipa paumi sing unaba mada JSCC ki convener in search moirang them Lakshman na Kosem na loba class 12 ke exam asigi kansi aroiba numita mahiroy sing na nataba pambai si na makaya tengna ki school khara da niyom sumna exam satharabasu school khara da di school campus manungda mahiroy singi guardian kya license ba exam duty tariba security personnel sing na duty tawbagi mohota playing cards sanaraba madi mahiroy sing digi note kaya phagat ki haiki kunai asigi tungi yumbirel oiga doriba mahiroy sing na nataba pambai si na naba mahana afil tawki JSCC na ngasi sang sat Satharagliba drive aduda phagalaba notsing koseng authority da ngasi sinaragani haina mahangna phongdokhi अखोई महिरो सिंगना ख्वाइदगी आइडियल ओय मवंगदा बखोना तमजरिबो मही अदु मही सागे हाय ताराबोयदि नतब पंबई असि सिनबो बखलना अदु याम लाम थांबिरकांदा परम सुमना एग्जामिनेशन असि फेस तोबियो लोइना तमजरिबा मही अदुगी मही अदु साना बखोना बियो हाबसि जेसना रोबदा अपील तौजरी एग्जामिनेशन असि पांथोक परिबा कोसेमगी लैरिबा अखोई ऑफिस की मियो सिंगदा नतना महिरो सिंग अमदि मखोगी गार्जियन पुनमंगना अखोई अमतोयब खोंफमदा अखोई अचुंब पारमदा एग्जामिनेशन फेस तौरसी हाब फिरे अबसि लौमिनबग लोइना कुनाय असि कन्वीनरसी हायना सुजि असि मकैदिगी अरोबिदा मरिलेन खुदिंग मफमदा अफिलसी नोलुंग तौजरी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर TS Radheshyamna एग्जामिनेशन असि री एग्जामिनेशन हल्लोयना थमकपा असि कंडेम तोई याम नंgai तसेंगना अखोगी ऑनरेबल मिनिस्टर सिना महाकना MPSC थारकप मतमदा क्वेश्चन लीक ओइबा एग्जाम दा थाबिरकप्रा हाइबगी वफम जे JSC की माखैदिगी थमजनिंग सिंह अमदी तंपाक अरापा मफम सिंगदा लेरिबा ना लायेंग संग सिंगदा डॉक्टर अमदी मथौ ताबा स्टाफ सिंगना पोस्टिंग मफमदा लेरिंग दबदगी सनबी अमा लेरिबा सि यंगसिलगनी अतुबदा चीफ मिनिस्टर गा तानरगा ट्रांसफर पॉलिसी सेमना बहोनगनी लेंगांगना सेमलक पसन कांगोंगी मायोक्ता लेबा सिंगदी एक्शन लगोनी हाइना हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार ना फोंदोखरे लंपेल पाता लेबा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की होल दंगसी पांगथोखिबा World Homeopathy Day की थौरम वाफम मिनिस्टर जयंत कुमार फोंदोखिबनी महान मखाताना हाइखिबदा स्टाफ सिंगना मसागे पोस्टिंग मफम द चटपा अमदी ट्रांसफर तौबदा पॉलिटिक्स तौदुना यावसिनबगी सनबी हंथहनबा मथौ ताई सेल तुंगी खुदोंग सादबा लैबदगी हाफम थोकबा डॉक्टर अमदी अतै स्टाफ सिंग हापंगमदबा यावरिबनी अदुबु अनोबा लेंगा कसुना यारि मखै अवाटबा स्टाफ सिंग हापनबा होनगनी मसागे पोस्टिंग मफम द लैनिंगदबा फावरिबा से होंगदोक्तुना अना लाइंग द हेना माइ ओनसिनबा मथौ ताई अमरोमदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर सिंगना प्राइवेट हॉस्पिटल द थबक तोरिबा सिगी मतंगदा पल्लदुना नन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ल पीरिबा से अतोपदा थबक तौदनबा पीरिबनी मरमदुना असिग मथौ तौदनबा होनरगनी हाइना फोंदोखी आयुष के लाइव मखल अनोब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एलोपैथी एंड रेगुलर मैम हॉस्पिटल तौरी मैम से सिनतबद अतोप मखल की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तौब डेवलप तौन होनब प्रजा अवेयर होनब क्या कानगेन है तौहन होनबने कोई डॉक्टर मैम मिनिस्टर पार्लियामेंट सेक्रेटरी मैम की ड्यूटी हो ऑब्लिगेशन हो कमिंग 5 years मसीदा कोई आयुष से डेवलप तौब मखल पोट सोनमकी खली
उखरुलगी सिरारा खोंग द थोखिबा सिंग निखाइबगे थौदोकना सोगलबा मफम सिंग मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की प्रेसिडेंट लुसिंग बतिम अमने यांगसिन करे पनबयाई उखरुल डिस्ट्रिक्ट की सिंगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुसन लेबा सिरारा खोंग खुलदा थास की तांग मंगादा थोखिबा सिंग निखाइबगे थौदोकना उखरुल असकी हेडमैन की युम यावना युम मरी अमांगता थोखिबनी खोंखेल असकी मरी लेना सिंग निखाइबगे थौदोक असिना अवाबा नंगलबा खुंजा सिंगदा MPCC की माइकेटी की सेल की तेंगबांग पीखी MPCC की प्रेसिडेंट टीएन हाउकिबना फोंदोखिबदा महौसागे ओइबा खुदोंग थिबा लाखपा मतम असिददी रूलिंग अमदी ऑपोजिशन की खेनबा लेते अवाबा तारबा सिंगिदमक पुन्ना मतेंग पांगनी हाइकी युम मरी अमांगता थोखरबा लाइबक थिबा थौदोक असिक बतुंग हौजे युमनाक निपुरम हेना ताबा मफम सिंगदा खुदोंग थिनिंगाई ओइबा थाक्त लेरी युमनाक निपुरम असि साफगदबा मफम अमदा होंगनबा अमदी युम साबिनबा ऑपोजिशन की माइकेदगी गवर्नमेंट तक्सिंगनी हाइकी महाना मखा तारदुना महौसाना पिरंबा ममल यामनबा उवा अमदी लमलक के सागो सेक्सिंग पाक्तकना मांगनबना नेचुरल कलामिटीज थोगलपगी थाक वांगहले सागो सेक अमदी पांबी सिंग याउदना मियोइबा खक्ता हिंगबा गमलोय हाबसे मियामनासु खंथबा मतम यौरे हाइना फोंदोकी सिगुम्बा नेचुरल कालामिटी से सिना आहान बनते मणिपुर दा अते अते दसु चाही खरगी ममांग अदुगा अदुम थोक्तुना लेबनी सिगुम्बा लापा मतमददी all the people of Manipur amasung ruling party haiba opposition party haiba leite loina one voice da one stand da awaba thengnaba hun ja sing aduga mi singdu mateng pangba tabani nakhoi gi apamam phom du thiruro adugi lamdu Manipur sarkar dagi ekhoina compensate tawnoba request tawgani sarkar da pressure pigani adugo loina na yum sanabagisu mateng pihanaba tawgani अनु जिले जरी मफम सी उखरुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा चिंगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की कोई पिल की तांग मंगा दा सिरारा खोंग है मफम सी दा थोकिबा लैंडस्लाइड तुन सोखलबा कोई खुल दुनी तुंग लंबी निकाय मतुंग दा कुंजा सिंह लंबी सी थोलबसु होजिक क्रेक चपगी ममी उरी अदुना नोंग खता एक तारपगा अमुक हना लैंडस्लाइड थोकद्रा हाइबगी मिबाबदी कुंजा सिंह पोकनरी कैमरामैन डेरिक लासम लोना पौदम जरी आई जोतेन खुंद्रकपम इंपैक्ट न्यूज़ उखरुल हदक मणिपुर की मफम कयाद एक्सीडेंट थोक्तना मिसी बिना तोइना थोरकपदगी मियामना सतो खसिन तौबदा मिपाइबा पोकनरे मसिगी सरुक अमा ओइना ngasisu इनिमुंग पुलिस स्टेशन कोनबा कैराव बित्रा लाइरेबे लेकाइदा लैंगोई थाबा लाकपा टाटा ट्रक MN015632 ना थोमबदा महिरोइ नुपी मसा अमा लेखिद्रे थोदोक असे ngasi नुंथिल पुंग मरिरोम ताबदा थोखेबनी लेखिद्रबा नुपी मसा असि बाबोन कपु मयाइ लेकाइदगी M हेमोचंद्रगी मसानी ओसे कोन मेरिट स्कॉलर इंग्लिश स्कूल दा क्लास 9 तमली हाइरी थोदोक थोकफम दगी फंगा पाउना लेखिद्रब नुपी मसा असि महाकी अपोकपी लोइनना ओंदा एक्टिवा मतोंदुना लेकाय असदा लेबा मरी मथा अमगी युमदा चलुरगा हलकपदा टाटा ट्रक असिना थोमबदा लेखिदबनी अदुबु लेखिद्रब नुपी मसा असि अपोकपीदी थोइना सोखोगद्रे हाइरी लोइनना थोदोक असिदा सेनरिबा ड्राइवर यावना लेंगोई थाबा मियोय अहुम इरिमबुंग पुलिस स्टेशन फादुना केस अमा लखोतक्रे हाइरी All Manipur Women's Social Reformation and Development Samaj amadi Paurabi nupi lamjing lup ani na khusabnadana Manipur da nisa thingba basong maira paibi haiba hiramda nomui oiba mifam mangarang pangthokre mifam aduda Paurabi da ngasidagi mayai kabani sa khodingmak saba yon bapum ting le haina All Manipur Women's Social Reformation and Development Samaj na thadrok pasero lamana hairagli लमसांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की हानगी MLA W ब्रजविदुना AC की मियाम दा था तरु की फमफम थोकबा PDS की सेंग मलंबगी मराल कोपीनबा एक्स MLA असि की BOI सिंगना लुपा लाख निफुमाथोय पिरकले हाइना मीडिया की खुथांग दा फोंदोरकले बासे अरानबनी हिरम असिगा करिगुमा अमतदा मरी लेनदी हाइना एक्स MLA असिना सेंगदोरकी वाथोक असिगी मतांदा ngasi नुंथिल लमदेंग मयाय लेकाइदा लेबा सागी युमदा पाउमिसिगा उनबदा एक्स MLA ब्रजविदुना हाइकिबदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा PDS की पोलम येनबदे MLA की हक लेते था तरु की सेंग फंगहंदे हारिबसे ब्लॉकेड नंबर ओरगा सेंग लाक्तबगी खुदोंग सादब कया ओरम याय सेंग येनबगी थबकती फेयर प्राइस शॉप अमदी ट्रांसपोर्टर एजेंसी न तौजगदबनी मसीदा MLA न खुद थिंगिनफम थोकते अमरोमदा लुपा लाख रिपुमातो एक्स MLA न पिखलगले हारिबा सिगे सबसाबा खुदम सांगदम नुमिन हुमनिगी मनुंगदा पुथोकदबनी करिगुंबा सिटिंग MLA राजे न पुथोकत्रबदी लोगी मतिंग लौदना थेंगनरगनी हाइना अकन वाफम थनलकली कोई चेंग सी हानगी MLA इसामक ट्रांसपोर्टर गा लोइनना एजेंसी मानरगा कोई पैसा लौथोमदगी लाख 94 नौन कारिब MLA लमसांग केंद्र की सिदा सिंकले हाइदना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯖꯔꯦ ꯊꯣꯏ ꯊꯥ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯆꯦꯡ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯅꯗꯅ ꯁꯣꯏꯅ ꯌꯦꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 94,000 ꯅꯧꯅ ꯀꯥꯔꯤꯕ MLA ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ MLA ꯅ ꯂꯧꯈꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ MLA ꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠ 6ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ Matang sasida break malosage Manipur amadi malengi tongan ba ipaw singalone na ikhoy break tagi yam thuna hanjarake impact news bu mi tadon lebiu mayam ba bukana taram nok sare bulletin sige ba khata ba paw mayam da pawdam jare Manipur Police के IGP Zone 1 Clay Khongsai amadi Imphal West के SPN Herozit की supervision makada additional SP Law and Order Priya Darshini Laisram additional SP Operation Dr. S Ibomsa amadi Singimai Police की team amana yamnaba foreign liquor phagat pangam khre hariba yugang sing adu sangai pro mamang laikai da leba faragi godown amadagi ngasi nukthil pung amaga minute 15 taba matamda phaba ngamkhibani Polam sing adugi mapudi kwakatil konjang laikai dagi irom itobi ko bamio amagini hairi ngasi phagalaba use sing adu singjamai kawa da leba singjamai police station da puthok laduna additional SP Law and Order Priya Darshini Laisram na pongdokhibda hariba yungang amdi BR sing ase market rate lupa laktar anipan sing manpudra mathoi lupa marpu oigani masi dispose taunaba excise ki proper proceeding sathari adubu yungang sing asigi mapu irom itobidi hauzik phawa phaba ngamdri yu namaram oraga ngasigi khunai asida crime hengalakpa ase hanthanaba amadi Manipur ase dry state ama oi haibigi wahan thok leihanaba asigo rate ase makhata na sathaki kani hairi yu haibase sina maram oirakanda aikogi makhal makha mayamgi crimes amasung unwanted incidents adagi unwanted oiba aikogi activities mayam ama aikogi society da shiguma mayam se thok ibase ashibu akoina to some extent akoina karamba mongda mase minimize togadage haibase sum khalakba kanda asigi aikogi yu sijanabagi intoxicants maroina yu se sijanabagi kano se aikoina sumba rate se chatharaga sumba crackdown se chatharakanda di ngasagi magi availability se si khara aikoina check torakanda to some extent aikoigi crime gi kano mayam sisu aikoina soidana check tobangam gani Inkumza lisini tarataruk talok hiba Manipur Police Constable ga result athuba matamdar haidok lagani haina se minister na thajaba pirakpadagi JSC of Manipur Police Constable Baiba Bose completed lisini tarataruk press base ki khongjang matam khargi oina handokre ngasi JSC ki biyo singna GP College mamang da pulaba matungda CM Banglo tamna thomjin ki loina na CM Banglo mamang da police ki team na tatuna thamkhibe ga loina na JSC ki biyo sing adu Nupilan complex mamang da hoizinduna thamlaga JSC ki bihut ohum se minister ga unana basanghan ki se minister ko unaraba matungda oripok talaiba like kulembi sangne da paumi sing unabada JSC ki convener tingo jam kirana haikibada DPC edu da asoiba yauki bara haibadu yangselaba matungda result haidokani haina se minister na thajaba pilakrabadina JSC sina tongan tongan ma khongjang kya sangsin gani toromba do matam khara handokle hairekli ningsing bayabadi income dalising ni tarataruk ke me tara mathoi da notification thoktuna sahi adum ke jun taruk tagi July 3 phawba physical efficiency test pangthok kraba matungda July 13 da return test pangthoktuna October 19 da result haidoktuna sahi adugi November 2 dagi December 5 phawba vivabos pangthokhibani Manipur Police Constable First Batch ki oiba result adu DPC adu asoyangam yauba natraga niyom sumna tawbra haibadu yengjanlaba matungda sakarna atopa political gi oiba kut amata changdana sungsoi soidana tu matamda haidok lagani haibagi thajabadu aikoi gi JSC gi mute singda ngasi thajabadu pibire maramasina aikoina mayamda aikoina dead 10 deadline thajakhiba kariguma thoktragadi aikoina irang hogani haina mayamda panjakibadu aikoigi positive response asigi matungina aikoi madu thamagi matam aikoi sangtokchergani aduga karigumba hojik paliba sarkar asina aikoina pijariba matam makhatana karigumba thasigi manungda aikoina pamliba result adu tholoktaba taragadi makhatana aikoi JSC gi maikaidagi punna tanaminaraba matungda aikoi lepseragani ASEAN Development Bank ke sathang makada PWD na sengodare ripo kangsub rote ki tamelong tabala bi pakthona balam lausen na bagi dabang numin mangani sub na mapam hong dana pangthok lakpa acquisition of land of construction of Imphal kangsub tamelong road ki public hearing ki thoram ngasi dagi haukre ngasi hauba numita 95 tauthong amti 105 lamdeng kono hariba kulani asigi public hearing lamdeng community hall da state social impact assessment unit directorate of environment sinduna pangthoki makhataba numit mari ni asida
कल्चरल हॉल फयेंग लाइरेन काबी ड्रामाटिक हॉल हाइबोंग पोकपी लाई हराउफम हॉल अमदी सामूसंग कम्युनिटी हॉल पांगथोकरी ngasi thoram aduda retired DSO revenue MD Abdul Salam lamsang pana sanalup ki president RK Ranendrajit Tauthong Nagar Panchayat ki 1 over 9 ki member Singthang Khomba amadi lamdam adongi lambi asina sokan kadori balam mapu singju saruyaki thoram aduda Director of Environment ki Deputy Director T Braja Kumar na phongdok khibada Manipur government na haibal lamsing asi acquisition tawbada lamdam adongi miyam da amadi environment ta kayam sokan bage haibadu ki akopa report launa ba Directorate of Environment ta sinarakpani Directorate asina lamma pusing asi sada marpudi unaba fangle adubu makataba sing unabada awaba kaya mayongnari lamma pusing na lam asi government na acquire tawkibada taram nadi okli adubu masigi matik saba compensation ti yamna transparency laina satabina maso appeal tawki haina Braja Kumar na makata na phongdorokli सोइबे पत्तादार सिंजे सनीपान कुंथ्रा जी पत्तादार की लिस्ट होते पिबिरे मैक्सिमम 84% अखोई उनजरे मोय सिंसे उनरगा मखोइदा अखोइना हांगजरी सी सरकार लोकसन हेबे लम मागी पाइबा चांगदुदगी अस्याम लोकसन गे हाइबसी यारब्रा यादब्रा लोकसन रे कान मागी लाइवलीहुड से करमाइ ले होगनी मागी जी अमोन रिविलेशन दरकार लेबे लेतब्रा हाइबगी असेसमेंट दे अखोइना हाम तोजरी से अहाम फेज गे अखोइना तोबा रिपोर्ट सिम तुइनदी प्रजा सिंग लोइनमक प्रोजेक्ट से पाखलप मगी लमजे पीबदा मोय लोय याई तोबदबु कंपेंसेशन मतिक जाब कंपेंसेशन ट्रांसपेरेंसी लेन लमजे लोकसन बिखिबा मानबा रेट मयाम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तोबिबा अदुगा एनवायरमेंटली मैनेज तोबिरम हाइ पोस्टरी कैबिनेट से मखोइनसो अदुदा अपाम फंगतोरे हेतारे Differently able persons singbu khunai asida mapung phana saru yaba ngamna ba state disability policy sebiu haina Manipur governor amasung minister relief center for the welfare of differently able persons Manipur na memorandum ama pisin kare memorandum adida state commissioner of disabilities ki office asi mapangan kankhat halu haiba singwa demand tara yauri arts Society Manipur gi nipu taruk lak suba mapok mon thoram pangthokre ngasi palace compound laiba Manipur State Art Gallery da pangthoke ba thoram adu da tare lak suba drawing exhibition ama su pangthoki Manipur gi matanga ba art society oina income jale sima samapan humdrani thoida linkatuna lesima samapan humdra humdoida register tawkiba art society Manipur gi laikhidraba founder member singamadi society asipu yokana mohanda ba asau bathodang kaya laurangkhiba society asigi laikhidraba member singi photo da laisu katuni kai khumna basu utki loina na hork leba lai ek pasing amati tongan basakna reba artist tarani pa na yek pa lai kuntra humdoi ngasigi drawing exhibition atu ta utki Laliba April Kuntareta Taramapalak Suba Dakte Observation Pangtholagin Haina International Peace and Social Advancement IPSA na Thadorokpa Selolamada Khangalakli Numid Asibu Pangthokpada Lamdamasigi Miyam na Mating Pangpibagaloina Numid Asida Lub Amatana Ban General Strike Amadi Blockade na Singba Amata Tawbidana ba Pauselakli Environment and Forest Minister T.S. Shyamkumar amasung Oinam Assembly Constituency ki MLA Manipur Pollution Control Board ki Chairman Oiriba L. Radha Kishore bu Oinam Mayai Lekai da Taramna Okre Taramna Opki Thoramadu Oinam BJP Development Committee na Sindana Oinam Mayai Lekai Community Hall da Pangthok kibani Thoram aduda mafam adugi ahal amadi naha sing na saruk yaki minister amadi MLA opka loina na mafam adugi miyam na minister da Oinam gi akoi bada leireba biyam na thengnariba awaba sing yengsin biu haina su wakat ki BJP की कुंथ्रा तरेलक सुबह मपोक कुमोन के मरी लेना था असि की तरुक तगी हौरगा तरा मरी फाव सथकदबा नेशन वाइड प्रोग्राम हाईलाइटिंग एम्पावरमेंट पॉवर्टी एलिवेशन एंड वेलफेयर प्रोग्राम की थोरम ngasisu pangthokre BJP Manipur Pradesh Sindona Nitya Pachutek leba party asiki office da pangthokhi patharam aduda party asiki state president KSS Babananda amadi party asiki thaumi kayana sarugyaki All India Mahila Congress की National Council meet ngasidagi haukhre New Delhi da All India Congress Committee की media hall da ngasidagi hautuna nominee sathagadaba National Council meet asida state singi Mahila Congress की president singna makoi gi thabak taram sing matang da paudam ki loina na party si wapangal kangkhat hanana ba grassroots level da ki thabak tawnana ba local body election amadi assembly election lakpada matik sabana pi candidate sing thadokna ba yauna ba tongan ba future action plan kaya gi matang da khanaki National Rural Health Mission की मखादा था कोदिंग मिरोन भी संगीतमा अखनना पाइखलकपा प्रधानमंत्री सुरक्षित
Matridbha Avian Hyper Program ama Basiko Primary Health Center ngasi marirak subo ina pangthokre ngasi ki pangthokpa program aduda gynecologist Dr. James Englabangna langbamna miron binupi kaya bolem na ultrasound amadi free checkup ki kudong saba pitona layeng ki layeng mo lakiba miron bising dasu Basikong PSC na lem na hidak langtak sing piki bagalona na tha koding ki tang mapan koding paikali ba birol bi nupi sing na akanaba program asigi kudong saba lobi na basu pauzen ki Tongan ba college singi students union secretary singi apun bad mifam ama dasangi mayai loisang da pangtok tuna coordinating committee of college students union kokos sumgi thaupu po singkhan kre haina committee asigi serolamana hairagli loina committee asina lenga ka sita memorandum pisindana awara passing mengkhan ba haijaragani haina so serol sina makhataragli hauze sanabagi pauda Northeast India ki ahan ba oina Y Ranjit po Federation the International Gymnastic Cycle F5G Aerobic Gymnastic judge ama oina khankre hairi Federation the International Gymnastic ki miyeng makada Gymnastic Federation of Indiana sinduna March ki tang mari daki mapan phawda Mumbai da pangthokhiba taramari suba cycle F5G Aerobic Gymnastics ki judge ki course amada sarwiya kiba Y Ranjan category mari test ta mai papa ngamki course asida country mapan dagi lakpa mioi nipo mapan saruyaki course asida India ki oina mioi mapan saruyabda mioi taruk mai pakhi bakalona na Y Ranjana Northeast India ki oina ahan ba judge oiba ngamki basida Manipur Gymnastic Parents Association oza asigi mafam da thagat pa phongdoragli ahan ba Paradise Union Pungdongbam Pupu Cup under 17 9-a-side football tournament da BSC Indian Army Khabam amadi PJA Pungdongbam ani mai pakhre Pupu Kudong Mam na sindona Lamlai High School Pundong Mam ki sana bungta ngasi sana kibakot tournament sa gani Super League match abada BSC Indian Army Khabam na YDCL Pundong Mambu panjal ahom ani da mai thiba bibangam ki match sa sita mai pakraba BSC Indian Army Khabam ki sanare Kiran na match ki tara mari abadi kunma thoisuba minute sing panjal ani aduga Vidyasagar na match ki yakai umdoisuba minute panjal amaga sanki sathariba football tournament sa ngasi sana kiba ahom Super League match tana PJA Pundong Bangi Sanaroi W Athoy amasung W Rahul ani na match ki nipunitoi amasung yangkai suba minute singda panjal amamam sanduna SRB FC Nongdambu panjal ani amada maitiba pigi ngarang digi hokiba tournament asida team kunma athoi na group mari thokna saruk yari hayeng tournament asigi league match ani sanaragani Aroibada bulletin asiki headlines amuna miyam na thamjage JSC Susanpur ka Manipur ka Amerika anirak suboina wari sanakita yana ba porapun kitre Environment amasung Forest Minister T.S. Syang Kumar na Loktak Pat yaw na para siya koi bing film Yangsing Kre Rural Tourism na biyeng sang lagani hana pangokre Impal ki Palace Compound ki Mahabali Kabui Kulta ki Balambi Khongwan ka Pangkhak Oire mari lai labas ni Yangsing Tirwe Kosem na loba physics exam ki question leak ta sena ba mioi bari police ta phagat kre amasung Sirara Khonggi landslide na sogala ba imong Sigmu sapagada mafam da hong na ba government ta taksen gani haina MPCC na phongdokre